الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أعزني الله وإياكم بنعمة الإسلام. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sikaam kemon may kapung tinaihan usbawari si bidda lahat binaybayan. Pakutari si Allahu tabaraka wa ta'ala mainsan yung ininen in kitebi magpunpun ga'niya maksud saddi bat madengkan in kitebi magtimuk-timuk magdambuwa tikilan, magdambuwa pangatean, magdambuwa pinakale, ga'niya saddiin maksudot malengkan nga hati amban babisahanin hekka ilmu bang pagbisarahanin neke kite ngurung nasihat bang ibu ni kitab kabasaten. Inaakulay mula-mula ginhawabaranku bisan sa agen-agen duwek kayo kitab ga'pe bakas makaubos. Sumagwa dumain iin in pinayamanin, sumagwa pinayamanin iyene bangkuing gain pagpasampayin si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadis ni balighu anni walau ayah, masampay kam amban aku bisan sa daayat, bisan sa dakabtangan amban aku, amban parman niki Allah tabaraka wa ta'ala, atawakan amban hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, luneke hadith qawliyah, luneke fi'liyah, atawakan takrir amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanin minulliya wa Allah tabaraka wa ta'ala duk takalewe dari magbaah umiyaan himumungan amban guru te mahamulliya taat ko ni alenden ko etuan Abu Widad duk sarta himumungan dambuwa sakate si agama Allah tabaraka wa ta'ala pagkasakahan te si ilmu iyene ko etuan kung tinaiku sakaku si agama Allah. Yan ko ituan Muhammad hafirahullah mangpain iye din parihara Allah subhanahu wa ta'ala dauman wa abadan. Magsarang sukul si iyene magmehet-mehet. Ambal na kapung tinayhan kami luu si United Kingdom, tuu si KSA ito en ko ituan di Abu Manal mangpain pinagtatap manatap pinagsong magsong in katuyo din, in kalasig din si pagpasampay, si panawang, ini pagpasampay agama Allah tabaraka wa ta'ala, paggewe ini nito wajib
Iban ini pagtabang-tabang tebi si Allah, pagtabang-tabang tebi ini pagtuku-tinuku ini pag wanuri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Magtabang tinabang kam si makahapin, si yene makaasep kam surugain, yene makapatalakam amban api narka jahannamin, dukda ka am magtabang tinabang amban yene kakahinang, yene ganta makalayapan kam api narka jahannam, wa na'udzu billahi min dzalik amban medamikian ien. Menjadi mereka pun tinaihan si waktu diki-diki, si waktu kulang-kulang pagsyukuran dan bitausan luwete di si agama si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasel tayo in agama Allah Subhanahu wa ta'ala si waktu tayo diki-diki. Sabab way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghburun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Sebab niat dua nikmat insyaallah, niat dua nikmat kaitkah ng manusia, iyan magkarugian, magsusun. Iyan wang wega tahu na wede si si agama Allah Subhanahu wa ta'ala, iyan ko ni pa ni as-sihha, iyan kakulit ten ininen, kalasig ten ininen, lella ni kibite parende, abah ni kibite makana, bidda binaybayan ni kalasig ten ininen. Yene sumu-sumu dunyaan mas ini pagsusunan di bab gak tahu salwe tewi si pag-agama. Ada pun isam bang tahu salwe isam si pag-agama. Alhamdulillah insyaallah kita magsusunan marmedanikianin. Wal farad dukene pa inte kalau hayat tebi. Kasapun saya tebi in tebi sumu-sumu dunyaan bang in kasamun saya tebi ininem gak tahu salwe tebi si agama mula-mula ginhawa baranku tantunin aku magkaluhian niku tantun aku magsusun niku sa adapun bang tebi si Allah Subhanahu wa ta'ala bang pain pagbarakatne bang pain mulyan in waktu tendi lutu si pag-serve si pagpainte inete pamadanto agama Islam ini mula-mula si ginhawabaran si kausbawalisan si lahat latun na si interulunya insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Inarak tumaha me painte me anuhin sumagua in akulay bayak lehjet ngulebe sa pagi kulebe du isab makahap alhamdulillah geru isab makaine in topik dambua guru ternian alhamdulillah yene pi topik Masya Allah, ini topik atau akan maudu, ini suwe hati teri paham, suwe pinangadjian paham, sayang aging suwe kinusisik paham, sabab men iyan painte poonan sin agama. Pagihek kang manusia na kapung tinaihan, magsambahayang, alhamdulillah. Hekam manusia, magpuase, alhamdulillah. Hekam manusia nuni zakat alhamdulillah. Hekam manusia magnek haji alhamdulillah. Sumahuwa bang patekka niya pe bang patekka tahinang wede mukhalafa akadiyah. Ibu akidah panganna tuju Allah Subhanahu wa ta'ala gene selesai dari mataha si melahat tewi takite we tewi inne kahalan ininen. Alhamdulillah pagihek ka na may kaulamaan tayo magpasampay bidda-bidda lahat kagraduatande bidda-bidda painte guru pangadjiande alhamdulillah pakulang ni medamikianiin si lahat tayo sa subel isang masi-masi urungan tayo painte kaimportantihan yan magpasampay si medamikianiin labi-labinem yan ilmu aqidah yan ilmu pagtawhid tuju Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu pagparambuwa-buwa tuju Allah Subhanahu wa ta'ala tagyawe dili inin po sin agama bangway pinabuo sarta bangway te pinapanjari Allah tabaraka wa taala. Menjadi tapene ko mauduin men sangim ininen si Kaam Kemon bisan ne painte agin dumag-atap hebruk o maudu ansini yene pangurong mo dambua kasali ko kalasahan ko iton Abu Widad. Ini pasalan syirk. Alhamdulillah kau tahu suwe ini. Kau itu isab. Pitu isab kita hap pasalan pagtauhid. Bangsi makajari si Kaam.
May parmanin sali do, may dalilin sali do. Kasabot do ni kay mo nang sini. Sa bilang hadda pwede pangadyan tayo mensangin sa bang kambaya insyaallah basta tikaam. Insyaallah basta kwad jakam pege painte ako lay na ngaji sa ko kaamin. Insyaallah alhamdulillah. In mawdu' dan ko ito in fa inne fadlu at-tauhid wa makanatuhu wa atharuhu. Ini kalapihan pagtauhid, kalapihan pagparambuwa-buwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maklum na si kita tauhid, pag ini tauhid. Wa makanatuhu, duk iyene martabatne, ranggone bang dari ranggohin. Si Allah tabaraka wa ta'ala, wa atharuhu, duk iyene bakasne, apabila ingin manusia kapag tauhid sempurna pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Estep tabi na ikapong tinaihan in tauhid aslun min usuluddin. Poonan agamate di ininen. Poonan bangwei in Allah tabaraka wa ta'ala pinapanjari wene in kemon sa kanak pinapanjari. Pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala in kemon sa kanak. Tapi lang yang manusia amman me pinapanjari amman me manusia duk me kadinjinan kemon sa kanak pinapanjari isebun bigania saddi maksud malingkan ini hek maksud nen. Duk ini nek sarjahja ilmu suwes pinangajyan we tedi. Lella neke parende abahi makanan. We sarjahja ilmu pegin iya usuluddin poin sin agama. Bisan pesa inge tauno magnahu. Bisan pesa inge tauno magtafsir. Bisan pesa inge tauno mag balaga. Bisan pesa inge tauno mag ilmu iped ilmu nafs psychology. Ilmu ine ilmu handasa, engineering. Atatkala in akidanun larak in kau si pamayam Allah tabaraka wa ta'ala ga pemmi agunanu. We sabab ilarak weno in akidah. Ilarak weno in pangannal nun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe itu pegay ni waktu in song lalim bahangi sabut ku kaam bang ini men kalabihan sin tauhid duk iyene level ni bang dari levelin ranggonin bang dari ranggohin wa asaruhu duk bakas ni mula-mula si amag tauhirin si mujtama duk painte si kauman ni kapung kinay bang ini bakasin pag tauhid si kaisa أنه الغاية من خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sabenna in pagtauhid ini maksud tagna maksud bangwei pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala in saganat kemon pinapanjari. Ini pen Allah subhanahu wa ta'ala si parman ni mahamuliyah dual ni takalwe ni parman ini nen si suratul Dhariyat pen Allah tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ga ako magpapanjari jin duk manusia matmalengkan supaya magtag-ipon si aku, supaya magtauhid si aku, supaya magmamariwa si ako pen Allah subhanahu wa ta'ala. Atinin, gak ate pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala sambat-sambatan niya gurla sinahat kami muslat hadja pa inne magpahjebeteng hadja pa inne sumagwa pinapanjari kila Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budun maning kan mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat memang teriko fa-akhbara subhanahu wa ta'ala أن خلق
الخلق لحكمة أي بمعنى خلق الخلق أي الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة Istedek pinapanjari kita Allah subhanahu wa ta'ala niya pa ini maksud. Ga pinapanjari in tiap-tiap ina tu dan bulak dunia ini madengkan niya alu tagna maksud asal kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala paatag siye. Ina in maksud iyan wahiya ifraduhu bil ibadah. Iyan in hikmah iyan iyan tinunggalin Allah subhanahu wa ta'ala sinampurna tinunggalin Allah subhanahu wa ta'ala si pag-ibadat pasudot pagmamaryawa si iyan al-aksu bil-aks atin mag-ibadat da'akyaw mag-syirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala walam yakhluqhum lihajatin ga kiteti ga'in manusia Gain kemon pinapanjari Allah tabaraka wa ta'ala pinapanjari wa in Allah subhanahu wa ta'ala berhajat sisi magkalagihan sisiye ina fin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas o kami manusia antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah Wallahu huwal ghaniyul hamid. Oh kami manusia antumul fuqara matanan in kami kalagihan bin Allah subhanahu wa ta'ala si pamandang Allah subhanahu wa ta'ala in kami miskin in kami magkalagihan si Allah subhanahu wa ta'ala adapun in Allah tabaraka wa ta'ala wallahu huwal ghaniyul hamid in iya sangat magages in iya magkapatutan sin kemon puji-pujihan sin kemon min makhluk. Iyan na kapungkinihan tagna maksud bangway si pinapanjari Allah tabaraka wa ta'ala sababit pagtawhid si iye sababit pagparambua-bua si iye sababit pasudod si Allah subhanahu wa ta'ala. Tandakte insyaAllah ikulang oraste estep dan in tawhid ininan Yene kapatut Fattawhidu haqqullahi ala abidihi jami'an In tawhid ini dan kapatut Allah subhanahu wa ta'ala Lu si kemon ipunne Dumene hajja si manusia Dumene hajja si jin Sa kemon ipun Allah subhanahu wa ta'ala Wa adkhul fi dhalika al-malaika Paasik nila si ipunne al-malaika والإنس manusia والجن كجنجين فكلهم عبيد كيمون متسبتين تكسديت بالله كيمون بنبندل الله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى فإن وحقه عليهم دكفاتك الله تعالى السيسية si pinapanjir jarian ay yufarriduhu bil ibadah subay paintunggal si pag-ibadah si iye wala yushriku bihi syai'an dugay pen magsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala si ini wa man asyraka bihi adzaba sini magsirik sia-sia ia siksa Allah subhanahu wa ta'ala siksa ia Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana min al malaika adapun bisa berkanian dengan banyak malaikat berkanian dan magsyirik tantunin siksa Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkanian malaikat. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaqul minhum inni ilah fadhalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Dan Allah ta'ala di sini magpain ang mga malaikat na inni ilah in aku sabenna in aku Tuhan magpain malaikat niya ang bansin magpain ni aku Tuhan fadhalika najzihi jahannam tumbas na bisarara iyan najzihi jahannam tumbasan kami jahannam api neraka jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin demikian iyan painte iyan tumbas sinesie me adh-dhalimin iyene nganyaya sidin hawa barande iyene binetta duwede inyene dumay magkapatutan si kapatut dangan tinen binetta duwede indumay ingay magkapatutin si dumain kapatut me si benta dua den me makhluk in me ipun
si level Allah tabaraka wa ta'ala sinumbawa iyan pa inte maksud nila. Wa fil hadith annahu qala sallallahu alaihi wasallam. Duk si hadith kasabut ya Rasul sallallahu alaihi wasallam po si Mu'adh. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله. Katakan kay Mu'adh kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ma haqqullah ala al-ibad. Ini in kapatut Allah Ta'ala si ipun ne wa haqqul ibadi ala Allah. Duk kapatut ipun si Tuhan ne. Qal Allah wa rasuluhu a'lam. Ini sambung si Mu'adh, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala at Rasul ne sangat ngataw. Ini pen Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqullahi 'ala al-'ibadi ay ya'buduhu wa la yushrikuhu bi syai'a. In kapatut Allah subhanahu wa ta'ala si ipunne ay ya'buduhu sumban tinunggalin Allah subhanahu wa ta'ala wa la yushriku bihi syai'an. Dukda siya magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala si tiap-tiap ini. Iyan pa in tagna in kita yung pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtawhid ini. Si kadua, amma may kanabyan pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah arsala rusula wa anzala al-kutuba lid-da'wati ilayhi kama bayyana dhalika fi kitabihi al-karim wa hadha at-tabyin ala tariqatayn. Okay. Sabihin Allah subhanahu wa ta'ala pinabawa ni mereka rasul-rasulanin amban Nabi Adam sampai pa inte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pinaturun ni mereka kitab-kitabanin lid'awati ilayhi supaya magda'wa nampen tuju pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaturun ni in Taurah, pinaturun ni Injil, in Zabur, in Suhuf, in Kiyama sampai Quran. Demikian pinabawa ni Rasul. Ini supaya magdaos pagtawid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kue ini kasabot Allah subhanahu wa ta'ala si Quran ni mahamul liya wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Pinaboo magpaboo kami pen Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin na kayo magpaboo kami fi kulli ummatin si tiap kauman si tiap ummat rasulan iyan pa inte daraakan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Ini nampen siya sa pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tunggal wajtanibu at-taghut duk yene wajtanibu at-taghut duk pahali ang bankemon sinumba sa dibat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pataha tepi si wajtanibu at-taghut yung subay kita pahali si kemon sinumba malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hikta magpan ni kaulamaan ten ini ay at-taghut ini sinumba saddi at malingkan Allah sinumba saddi amma Allah subhanahu wa ta'ala alain nalut tagut. Okay, pwede painte ta sabot painte ta sa separate ko ahat Ibnu Qayyim manggaado ko isala fa inne at-tagutu kullu ma kemon ne painte kasobran we ti si pag-ibadat si panungut si pamatuk-matuk iyan alam ng tagut. Kalau alam nilu pakali nakaguruhan tiniga tesed ko na siya ne painte Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Okay, si katelo iyan kalabian sin tauhid ni painte tumataha. Iyan painte in Allah subhanahu wa ta'ala pinaturun ni kitab. Okay, magpaturun in kitab in Allah subhanahu wa ta'ala pasal pagtauhid tuju Allah. Okay? Pain Allah subhanahu wa ta'ala ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Okay. Pinaturun Allah subhanahu wa ta'ala. Pinabuhay Allah subhanahu wa ta'ala ng kitab والميزان ng kaadil liyaqum an-nas bilqist supaya in manusia dan keadilan. Okay? Supaya in manusia dan keadilan pinaturun ka kitab-kitabanin, pinaturun ka rasul-rasulanin kemo ni painte ganta supaya manusia in keadilan. Wa ra'sul qisti dugpoonan sin kaadilan iyan ay pagtawid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dugpoonan sin pagkaanyaya dugsalatlat ni panganyaya wa syirku billah dugpagsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa sarful ibadah li ghairi dugyan ay pagbintong sin pag-ibadat sabdi aman Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan kapandakan niya. Si kaampat
السبتري إن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد Iku daw palakis-lakis pagkipentay ni sunggal malambahangi. Amar Allah bisikampar, amar Allah bil jihad. In Allah subhanahu wa ta'ala ngandak mag-jihad isip tadi. Wa in Allah subhanahu wa ta'ala ngandak mag-jihad li iqamati tauhid, supaya nanggin pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala tusilok niya ininin. Wa tasfiyati ma'ani syirk al-baqiyah fil qulub. Duk ngananan kemon makna sin syirik din pangatian manusia. Duk ngalusak-ngalusakan painte atawakan ngalara minda sin kahalan amban kahalan pagsyirk tuju pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah subhanahu wa ta'ala wa qatiluhum hatta la takun fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Bunaon bisih supaya gay paniya fitnah. Supaya gay paniya fitnah tu si bulak dunia ini saddi sinumbahin, saddi pa iti magkapatol na sinumbahin, saddi sad sinumbahin. Supaya gay magkaniya fitnah. Ni sa jihad de fitnah tu si bulak dunia ini syirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumbano saddi, ini sumbano gay magkapatutan sinumbahin. Ubus da sumbano magkapatutan sinumbahin. Wa yakun ad-dinu lillah, duk supaya paniyain agamahin si Allah subhanahu wa ta'ala. At ini si kapandakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala nanda magjihad si bangsa mu'minin supaya repainte patengge in yene pagtauhid tu si bulak dunya ininen, duk supaya tahala in syirik ininen, supaya bubul in syirik ininen, supaya papas in syirik ininen. Amban pangatian ni manusia, amban kauman ni manusia, amban kaluma-lumaan manusia. Iinhip maksud bangu'i in Allah subhanahu wa ta'ala ngandak magjihad sin bangsa mu'min. Okay? Alhamdulillah, lingkaan te may kapong kinaihan, si kaampat, lingkaan te si kalimehin, si kaampat uus si kalime kite, esente di may kapong kinaihan. Si kalime ininen, manunjuki si may kita yung magdadaawa. Si may painte magpasampay agama, pain mu'alif ininen, pain ni annat tawhid. Sabihin naging pagtawhid, huwa awalu ma yajibu ala du'a. Yanin tagna wajib siniya magpasampay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yaftatihu bihi da'watahu. Subay tagnaan, da'warin subay inin. Ini pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Way, pagge, painte, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pain Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Hati utawa Muhammad, annahu la ilaha illallah, sabihin nalin iye, ganiya, Tuhan magkapatuton sinmot malingkan Allah. Tinagnaan, nansi inin panghati raw dahil lo, us pag ganiya panghati, us magdakwa ni kita. Tagnaan ke si kalimat la ilaha illallah. Ini aqidah, pagtawhid si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natasabda ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Mu'ad ibn Jabal, si waktu na pinabuhay ni Yaman, fa inni falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi syahadat an la ilaha illallah. Paniya intang natagna pangampen no siya sa bangsa Yahudi, si Yemen okay Mu'ad. Tagna pa ini kampen ng syahadat an la ilaha illallah. Ini pag nagsaksi, pagkahagat, pagtauhid, wega niya patut sinumbawat malingkan Tuhan Allah tunggal. Si kainan may kapong kinaihan, essetrin pagtauhid ininen, annaha syaratun liqabuli al-a'mali as-salihati fi dunya. Okay? Iyan inin pagtauhid ininen syar, condition, sinira kataima sin amal ibadat ti mahapin. Tu si bulak dunya ininen. Sambahayang ten tinayma Allah subhanahu wa ta'ala bang iineng di si pagtawhid. Pagkiin sambahayang ni bisan pesayin hap sambahayang, hap pagzakat, hap kemon amal ibadat tendi bang iniye ga iineng di si pagtawhid sampurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala esebon di reject. Okay? Hatinin mardud do si Allah subhanahu wa ta'ala na damit kaniin. Si kapito, yan yung kita matahalay siyen, si kapito,
annahu syartun li dukhulil jannah fil akhirah. Ini syarat kapasite di surga si Elio. Si kapito, si kawalu, last na inshallah ka ni kumataha, si telumian, si kapito, annahu mahallul wara'i wal ada. Ininin maksud bang sunian kita malasa, bang sunian kita aster. Al-wala' wal bara' ataupun wal ada, ininin sabab pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalasaan ko indang buwa sabab pagtauhid ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kaastelan ko indang buwa dan ang ma ko ini bang kanen magsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala subahin niya la ipainte in kite bunci kita si kakahinang delay. Luk ada akun bisan pep ahin tala dumen usbawaris te mangkane magtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay in kita malasa si we sabab ini kahadjihan pagtauhid, sabab kahadjihan kalimat la ilaha illallah, iyan pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbillahi na kapungtirayan kahatibi iyan asaga maka-study ga painte maka-review. Alhamdulillah importante ni makapasampay sa sangin ini dan pagihik kafahabir magmaap ka ang bisan ni painte insualale anak kumesed-kesed namikyan ini magpainte libuaran in pagsalasay iyan ni kapungtirayan iyan tages-ges kun sarta bigla ni painte ituen do painte bayak ni hadja masampay din sa agen ga maka-study bay sa painte ni Duarta palago may sika at sa ininen puas bilan ikapong kinaihan bang ni alay sala ako sala pamao pa pagsalasay atawakan maksud sin ayat iyan ang manakul syaitan bang ni alay hap sarta tumawa si syara Allah subhanahu wa ta'ala iyan amban taufiq Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magmaaf sika ang kemon sarta sakupin mo mic to sarta sakupin mo kita mic to insyaallah in kami to pataman ni anuhin ini ko hapus sarta insyaallah ato na bumanapon kita mic to sarta maganti kita may kasinduhan guro ako le painte bilang hadja paganti sa taas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsukur